रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर। नेवा एफएम 106.6। नमस्कार गर्छौं हामी हाम्रै हातले हाम्रा प्यारा मान्ने जान सङ्घको मिलनमा स्वागत छ सबैलाई यो शुभ दिनमा। So welcome to the program, sir. The Mayor of Kirtipur Municipality, Mr. Ramesh Mahadev. So welcome to the program, Mr. February, lunchtime at the ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका रगतले शान्ति भूमि तारै पानी मला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
I, Prem Prasad Dhungana, President of RC Baladu, propose toast for peace and well-being of President of Nepal, Mrs. Vidya Devi Bhandari, nation and people of Nepal. Thank you. I, Rajya Lakshmi Vaida, Charter President of Rotary Club of Kirtipur, propose toast for peace and well-being of Rotary International President Holger Kanak and First Lady Ms. Susan Kanak. Thank you, everybody. At the meeting, adjourn the meeting number 1 of Rotary Club of Kirtipur. नेवा FM 106.6 भाषा साहित्य एवं संस्कृति नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अलग मीडिया प्रणाली बोया नेवा FM 106.6 नेवा FM 106.6